sendirian aja lu Lai, kayak orang hilang. Ngapa lu? Ganggu aja, gue lagi main game juga. Pinjam motor gua. Hah? Pinjam motor. Mau kemana? Di Paku. Di Paku di mana? Material lah, masa di warteg. Buat apaan sih Paku? Gua mau bikin kandang ayam. Motor gua rusak. Mau lihat apa noh? Rusak. Iya. Rusak. Kalau nanti dah lu mah. Ah, gua robahin lu. Bener lo rusak. Udah lu jalan kaki aja. Material mah dekat. Jauh. Yalah, material doang. Udah. Udah gua launching dulu. Lah, ini kan kuncinya. Lah, ini nyala. Buru-buru gua bawa SP lain. Wah, apaan tuh? Buat apa? Motor rusak. Lu gak percaya sih? Lu nggak ngomong kalau remnya blong.